Iyang kasalelia, rakach nan sabun machay program nangan kelab, yang program nangan kelab makan kau na patasang ni option kapnan Wayne Ponpey. Hari mone pan pacuan pa kita out pen program watch, echmol sekratan kay poni, pon molan wow na rakso kon Ponpey yo, echmol wow pan kuprensanan kan, wan kasabul marlekan kan nalalangkan nan kaniyaikan. O labalabakan koras nan penyong wotso chia o government. Irakayo ang nan somachay program nan sukses. Kasarawi pen port and historic o preservation. Nichan warawala wan parya katriya sakeo. Kapnan Ponpey ti Honorable Reed P. Oliver. Pachawanta kaulan puko ang railakan may tita sang kapna Omniport and Historic and Preservation walete kamanaman sang legislature kaysak and Ponpey. Kasarawian kaulawach wiyawanan kapna et malwasan meeting loud mepacha pay labalap nan kolonia. Mga novice kan mepachang kasarawi wach yay Honorable Speaker Ausenti Lampred, Mr. Picharico Iris Mawia Public Affairs Officer, Niapsin kapna mawia MC, the Master of Ceremony, Teteyu ong ni kasarawi wach. Juan Parantan San David mawia lawlawan Richingata kasarawian rano. Irailakan makachin te pachuan aleti kaulan puko ong Port and Historic o Preservation mayangaki Dr. Rufina Mauricio, Mr. Masawasul Penos, Mr. Omar Hadley, Mr. Victorino A. Victor, Mr. Pilimatayak, Mr. Michael Bernardo, Mr. Mariano Martin, Mr. Henley Alfred, Mr. Tucker Soluk, Mr. Pencher Sepen, o Mrs. Betty William. Kapna pachawan wiya chungal sakratan kapyung ongrailakan may titar, o pilwiya ewa chungal sakratan kapyung choror, ang Speaker ti Honorable Ausenti Lampred, o yang at John Paynen ko kasanat kaysak and Ponpey Legislature. Pwego ko purmaw talamalamaw o George, marakach kiyang tapachawanong railakan, mayanger alet kaulan puko. Kapna biltola na chungol sakaratan kapungkan, o pilwaya chungol sakaratan kapung laut, ang pinainekan, pwego George, marakachin te pachawan chungalan ki te sapulman ki yang rain me yang kaular kapna pachawan kawait ki railakan me pachawan aletier kaulan pukokan tuan kasampan pen en yang ulia pemen ong mamuat and right port members kan and historic o cultural preservation. Nanan kapna chungal sakaratan rano e pachawan tuan tatok kasampaleo Mepil chaptar sa Latak School, me pachawan katan ki Neotero, o karapen yapen ka school watch a kukota, puen kak apaliata, takalwata kasampuan pen sa machay chiyak, ong pen kichain, o kaunan pen en kak kawata museum, en kak kukota, puen pil kasaleta, makachain ininen kasampal ki, o naroro ki sa machay chiyak. Ang rain me pachoyang takasyangan nan kaulan puko kapnan Wayne Ponpey ti Honorable Reed P. Oliver pachawan paki sabul marain taray chungal sawasan minimin pene ew pene o chuch pene poren kak katawan way tatongkan me pan kak en sile o tarasal machay chiyak en paywatch nil machay Ponpey Sarawi. Mr. Speaker ti Honorable Ausenti Lampred Ponpey State Legislature pachawan takachin pilwiya sa pulme te achangol sagratan wow o kapyung ang kapnan Wayne Ponpey pwede pilipil en ititakan mepilyanger alet kasarawi en kaulan puko. Ti Honorable Ausenti Lampred Speaker pachawan pilwiya changol sagratan kapyung o kawit ong right mepil pachawan alet yer kaulan puko o kangawakan right en kaknan chiyang o yang sawaseta ananakan metoka Option Historic o Cultural Preservation.
Pohnpei State Legislature anso correspond ginawi-yawi o kaukaunap anso kan mamiya kasipen kawit o sawas pan kan parata waran kakyang sawas. Oran makamatalanim Mr. Masawasil Penus kachin tapachon wanianti railakan koros miyangar kach tapachonan kaulaan puko o wiya sabol maray taray chungol sakaratan kapyong ong kabnan Wayne Pohnpei the Honorable Reed P. Oliver, Mr. Speaker, Pohnpei Legislature, the Honorable Ausenti Lamprecht, Penene o Korusyan mayang uchungata kaulan puko and rano. Irakariyaw kapna kasamo committee sang legislature. Niya tension wari sa kayorya kadri sa kriyaw kapna the Honorable Reed P. Oliver, pachawan kasamo committee sang legislature, may tita sang the Honorable Ausenti Lamprecht, when kaysa kayopsin kapna may legislature kaysa kan Pohnpei, pansiya langar meeting ko santa kapapak ni January sa kayo, wapan waray ki ran wanaysak. Committee may parak kapnanan and kapnachungal office may pachapay labalapnan kolonya, yang aki Honorable Senator Jack Harris sang kolonya chairman, Honorable Senator Elkena Johnson sang Makilo, o Honorable Senator Atsan Abram sang Matalanim mawiya member and committee watch. Kapina pachawan kapense ang committee watch, may katarayang absent President H1 Pilipil, Ambassador Aquilino Susayal, when walian late Honorable Petsuel Henry, ang non-committee and JCCRP, committee may paangkin walian FSM, ang non-kuskasay pene, and non-pungan FSM o US. Kapina, Pil Pachawan may Port and PUC, EPA o Housing Authority, Pil Karanyang Erpan Santi. Kapina Pil Pachawan Tulaw Kasaleta, may pumpiyanan and check at atatok, may Blue Prosperity Coalition Wiwiya. Kapina Pachawan Sair, Kutaan Chala Milyanisag Limaw sang FSM Congress, o Milyanisag Payo sang ATP, ang sawasan COVID-19 tuwaw, the stimulus. Kapina pachawan kapese ang committee irakabakan meptata MP Chief Milo o pachawan mananarairan COVID watch Chairman and Pohnpei Task Force Mr. Winsner David mawiwiya sabulman Pohnpei Chairman o mga tatongkan koros mepit COVID-19 tuwaw o karyawan kapina premen mepachawan na papali sa machail kampan rason mao. Kaim sagla kapina kapese ang committee Student Takeover Day mepanuyawi ni February 6 riyagatri sa kayo. Program watch pan kaya neta sa school kan ang tatok and nanopis pairailan ka kuya euran. Committee pachawan wiyaray chungol kapyong pweki rekan me irail pachawaner sang ni option kapina. Mepit COVID-19 tuwaw, kapina katete yung committee me case euche me miye pat pachapon sop Milo o soche me pachoti yung ponsap. Iray chon na to kan manunikan me pachawala o pachawan test ponsop Milo, pachawan tatong kamen perere koros me miye nan sabulmen Pohnpei kasanti napali o perelo mom takapinsaret COVID-19 tuwaw enter lalatong Pohnpei. John the dog pukach, pachonan kapwach and PPE, the personal protection equipment, waniyanso maraprasang ponsob, irail pachawan iskala kapapukach, nintuan tama ko santi pamiya. Anso mapwaitantes wo, katiyaraktar me emenchon sob maila positive, irailakan me pachawan wiyates wo, pachawan kaptalangar nan quarantine, China start takechik. Test wiyang railakan mepatpachunan quarantine mantasang ran may rail kaptolongo o rail negative. Test apampilew wiyang rail muran ran isu. Mepachang kapinasang achingolang office Mr. Kapele Special Assistant to the Governor,
Mepachang committee mepacharan kapna ye Mrs. Yumi Court, legislative staff. Hirakasilo, kapna pachawan chiwang kaunan kampan kamarain, te Director Education, Mr. Stanley Etse, ong nirekan metoka Education Week, o Autapan Student Takeover Day. Niet, January Sakeo, Riakadri Sakeo, kapna ti Honorable Reed P. Oliver, o karyawang kapna ti Honorable Feliciano Perman, pachawan-chawangar kaunan kampan kamarain, te Director in Education, o chonatokan Education kan, makoskosana Wiyapan Education Week, mapan chapta ni January Saklimao, lal January Saktuaw. O Student Takeover Day, mapan wiyawan ni February Saksilo, Riyakat Riyay Sakeo. Miss Ilania Pram, Semenanka School, Student Specialist, pachawan kapese tatongkan mawiwiyawi, po program wachan kakpaita. Miss Abram pachawan mepakayawyawi yung office kan, Miss Sawasi takawait iray sa ring school kan, po irayan pachayang kasarawian rano. Miss Ilania Abram pachawan kasaleta, menan parach, program watch panchap kita office kan, o paano to lang ray private sectors kan, nan para pan pachotong muro kan. Apple pachawan me public o private school koros pan yang pachayang program watch. Irail chon tatogan education kan pan pel Irail high school students kan metang mau o wiwiyaw mau. Niyan so mesarupukach pan pilpil tayer apakail pan utlan lang ren papa o nono kan. Miss Apram piltolaw pachawan makapese pan kin lalong Irail principal kan meptata program watch lawlen ni ran makasanti February Saksilo, Riyakat Riyay Sakeo. Mr. Anthony Licor, Acting Chief of Curriculum, Casaleta Education Week, Pansang ni January Saklimao, Lel January Saktuaw, Riyakat Riyay Sakeo. Mr. Licor, pachawan makisakis pan pachotang sa rin school kan, son patangkan, principal o pinaray chon natongkan, and kampan kamarain, maray chungol, wiyaw-yamaw, o poitamaw, nan parent school watch. Kap na Oliver, pachawan wiyay chungol kapang ang tarak-tarang kampan kamarain, o at chungol chon tatongkan, poyo kitatok mo may ray pachawan wiyaw, kawkawait ki ray maplabulkan tuwan na ray pan kairta, o ut apali pon payewran. Kapna pachawan may ukiyangay ray senators kan and Pohnpei legislature program which o pachawan kasip irainan yang chawataranan kasarawiyo. Kapna pil pachawan may koneng program which and kunwiyawi nan par chorus. Ira kapayo chupanen kachamen uyawi ni opsin kapna cabinet conference room. Ni January Saksilo Riyakat Riyay Sakeo, nan paren meeting the cabinet conference room, me pachapay labalap nan kolonya. Kapinaw karyang kapina o kay chon cabinet kan eopener na kachamen mochamochyo mawiyawi, klokay sakriyaw nan kasin program mochamoch, puen kachaman kayawan par me administration which Papaki State the Wayne Pohnpei. Mayang pachang program mochamoch ye Mr. Paris and Shed, Mrs. Stacy Nanpay Cantero, o Mrs. Susan Localen. Kasakas takapakap and kapyung machabyata program mochamoch. Karyaon kapna Perman o Chairman and Task Force Mr. Wensner David Koros, pachawanta arachungol uchuch ong kapna ong nitatongkan masansan nan administration watch, Sangernin Chapiyo Ularator watch. Irabil pachawan kasaleta me administration watch chaptache nan kapal and lomom te kapinsaret COVID asaktuaw. Kapna pachawan kalangan ang karyawan kapna o Chairman David o kachaman ka Koros me pachang kasarawi mochamoch watch magachay pilanane kachaylan wiya achay chungol kapang ong rail kapnan mawakan. Papawan aray chungol tatong, yay makolokol kachayler o lalator ranwach.
Kapna Oliver pachuan kaunga koros and kananchia muchuch pene, otatok pene, pachay chungol papawe and kakchangaway ni sanamang. Ira kalimao, kawewen, pisichik ong ni rekan meptata, tuwan tatawakan chok chekan, o chon tatongkan. Pakair teten negative test, ong right chon tatawakan wanwanikan, mepachota pon sop Milo, o patpachokiyar nan quarantine ranisu. Supplement pon by COVID saktuaw task force, pachuan kawait kuway pakon, menachenwari sakpayo riyagadri sakeo, iray chanadok pamen sang kampan rosan mau, me patpachanan quarantine ranisu, murna rain pachuan lattes pon sop Milo, pachuan teser o katiyaraktar may rain negative, tesocha masan COVID saktuaw re-rain. Rongapar, metanakaper, puegi rai chontotokan manunikan pachola nanarai chingol wasakan, mo narai pacholong nan quarantine. Supplement pon pay COVID saktuaw task force, men pachawan katete yang way pakon, may rai chontotokan kampan rosol mau te manunikan, pachonan kapach and personal protection equipment, te PPE, o pachola pon so Chief Milo. Niyar purato, iray pachawan sang kapwach puko o pachawan apaliata, iskala nintuan pasanti o wiyapen tatok, memiya anso wach nan ponpay, ong perere en lomom takapinsalet COVID saktuaw. Pweki ray chonatong kan aray itawan wiyapen kosanti kan memiya, aso chakabaren metene iray kakataw lomom takapinsalet COVID saktuaw. Testen rano, January sakbayo, riyagadri sakeo, kasaleta may right chonato kan manunikan may patpachanan quarantine, negative. Mech, weweki, kaiseo chamemiye, ponpay, waramas melet patpachapon sop, Milo, Milo kay lasang niya roren ponpay. So chakaper and maswach, and kakto pesang nan ponpay ranwach. Kayim sagla ni Reme yung irakawanaw, irakapakan sang absentianay. Isunaan ka ng Wayne Matananim, kaunan kamban transportation o infrastructure, kachlang ang absent Lieutenant Governor, autaben po itan tatongkan, may rail kachinapalayalar. Supplement po pay wasan, nagkatalaksyon poch the recycling center, may patpachunan wasan kit ng takachip, may apalpe pachapan kaway tani PA, karanyang erim sakla, niropocha kasaleta, may present wanay sa kantatok watch na kiyar, o os mawiwiyawi. Imwen wasan wamuij ang tourist o koras may paan pacholanan matol, may pachachaman, presently may sakwaluan tatok watch yung saklar, o katokpen o seti chen pas watch mawiwiyawi. Absent pon pa state auditor, yung saklar o isapen pwepwe, masaykin che alalti. Medical monitoring area ng takachik, wasan quarantine na isak, makakotar o pilim saklar. Tawan container quarantine mesilisak, mawiyautar o kaunabatar po container kan, en pachoto o pulti santi pawe. Chonatagan PTA, pachawan kamakalatar wasakay nan ponpay, makanto patpachanuan present wanaysak, o kaksansal sang ni kamakaltaan kay lanalakan, nan warawarakan, sa pataklan pil, makarataponal, o kamakaltaan peris o kalperkan, o pinyang lupagatiya kay chukaray-ray, mapilkak kapar ang way pakon. PTA o PUC, may pukak katatok watch sang nakaway tenobisen TNI. Match makairalar sa pamar programa ng kelap o sa pachangon ulukatche kupurakan ang nan kaunon pen sangon rong pukatche pan pachoto mur. Kalangan o kasaleliye.